nyuma y'iminsi itari mike Perezida Tshisekedi Chilombo amaze agerageza gukwepa ibiganiro bya Doha muri Katari. Ngira ngo murabizi neza inzinduko yakoreye i Rwanda, muri Angola, Irome, muri Togo ndetse n'ahandi hatandukanye. Ibyo byose yaragamije gushaka uburyo ibiganiro bya Doha byahagarara, ariko Doha yakoze igikorwa gikomeye cyane, itegura inama ikomeye cyane yaganiriwemo ibintu bikomeye ngo tugiye kubigarukaho, ndetse byarangiye hafashe umwanzuro yuko Kinshasa igomba gutumizwa ikaza mu nama ndetse na M23 ikaza. Ibyo byose impande zombi zamaze kubyemera, ndetse bamaze kwemeza ko bagiye guhura i Doha muri Katari mu biganiro bishya. Bimeze bite? Ibiganiro bizaba ryari? Reka mbagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye. Nyuma y'igihe kirenga ukwezi ibiganiro by'amahoro bya Doha bihagaze, haravugwa icyizere gishya cy'uko impande zombi zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishobora kongera kwicana ku meza ibiganiro mu mpera z'iki cyumweru. Ibi biganiro bihuriza hamwe abahagarariye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 bigamije gushaka umuti urambye w'intambara imaze imyaka myinshi ishegesha intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibiganiro byahagaze bitewe n'intambara ya Uvira. Ibiganiro bya Doha byari byatangiye mu rwego rwo gushyira mu bikorwa inzira ya diplomasi yo gukemura amakimbirane, ariko byaje guhagarara mu ntangiriro z'ukwezi k'Ukuboza 2025. Icyo gihe ihuriro AFC M23 ryafashe umujyi wa Uvira nyuma y'imirwano ikaze yamaze icyumweru cyose mu kibaya cya Ruzizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ifatwa rya Uvira ryabaye ihungabana rikomeye ku biganiro by'amahoro, kuko leta ya Kongo yabibonye nk'igikorwa gihabanye n'umwuka w'agahenge kari karumvikanweho. Ibi byatumye icyizere cyari cyaratangiye kubakwa hagati y'impande zombi gicika intege, bigeraho ibiganiro bihita bihagarara burundu. Katari mu mwanya w'ubuhuza, leta ya Katari niyo iyoboye ibiganiro by'amahoro, ikaba imaze igihe igaragara nk'igihugu gifite ubushobozi bwo guhuza impande zihanganye mu makimbirane akomeye ku rwego mpuzamahanga. Ni muri urwo rwego Katari yakomeje gukora ibishoboka byose ngo ibiganiro bya Doha bitazima burundu. Nyuma y'ifatwa rya Uvira, Katari yatumiye impande zombi mu nama yagombaga gusuzuma iyubahirizwa ry'amasezerano y'agahenge. Icyakora nubwo AFC M23 yohereje intumwa zayo, leta ya Kongo ntiyohereje izayo. Ibintu byabaye ikimenyetso cy'uko umubano wari warazambye burundu. Kijyanye no gukura abarwanyi ba M23 muri Uvira, intambwe iganisha ku biganiro. Tariki ya 17 Mutarama 2026 ihuriro AFC M23 ryatangaje ko ryakuye abarwanyi baryo bose mu mujyi wa Uvira. Iki kimenyetso cyafashwe nk'intambwe ikomeye iganisha ku kugabanya umwuka mubi no kongera guha amahirwe inzira y'ibiganiro. Nyuma y'iyi ntambwe, leta ya Katari yahise yongera imbaraga mu gushaka uko impande zombi zagarurwa ku meza y'ibiganiro. Abasesenguzi babona ko uku gukuramo abarwanyi nuvuga gusubira inyuma kw'abarwanyi ba M23 kwabaye ikimenyetso cy'ubushake bwo gusubukura inzira ya politike, nubwo hakiri icyuho kinini cy'icyizere hagati y'impande zihanganye. Inama itegura isubukurwa ry'ibiganiro nk'uko ikinyamakuru Jeune Afrique cyabitangaje ku 27 Mutarama 2026 habaye inama ikomeye yateguye isubukurwa ry'ibiganiro by'amahoro. Iyi nama yahuje abahagarariye leta ya Katari, leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga, ikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Iyi nama igaragaza ko ikibazo cy'umutekano muke muri burasirazuba bwa Kongo gikomeje kwitabwaho n'amahanga, cyane cyane ibihugu bikomeye bifite ijambo mu bya diplomasi n'umutekano ku rwego mpuzamahanga. Kuba leta zunze ubumwe za Amerika ziri muri izi gahunda bifatwa nk'ikimenyetso cy'uko bashyigikiye inzira y'ibiganiro kurusha igisirikare. Uku gutumirwa bundi bushya impande zombi, amakuru hari nuko zemeye. Bimeze bite? Nyuma y'iyi nama, leta ya Katari yatumiye ku mugaragaro leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23 mu biganiro by'amahoro biteganyijwe kuba hagati ya tariki 31 Mutarama n'iya 2 Gashyantare 2026 i Doha. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko umuyobozi umwe wo muri AFC M23
yemeje ko iri huriro ryiteguye kohereza intumwa zaryo muri Qatar. Ikirenzeho, amakuru yizewe agaragaza ko na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko izohereza intumwa zayo, ibintu byongeye gutanga icyizere cy'uko ibiganiro bishobora koko gusubukurwa. Ibizibandwaho muri iki cyiciro gishya, byitezwe ko iki cyiciro gishya cy'ibiganiro kizibanda cyane ku ngingo ebyiri z'ingenzi. Icya mbere ni ugushyira mu bikorwa urwego rwari rwarashyizweho rwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Uru rwego rufatwa nk'urufunguzo rwo kwirinda ko amasezerano azongera kuba impapuro zidashyirwa mu bikorwa. Icya kabiri ni ukureba uburyo bwo kongera kubaka icyizere hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23. Ibi ni ingenzi cyane kuko amateka agaragaza ko kunanirwa kubaka icyizere byagiye bituma amasezerano menshi y'amahoro asenyuka atarashyirwa mu bikorwa. Abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko niba nta cyizere kizubakwa, n'ibi biganiro bishobora kongera guhura n'ingaruka nk'izaherutse, aho intambara isubira gufata indi ntera nubwo haba hari amasezerano y'agahenge. Icyizere kirimo n'imbogamizi zigihari. Nubwo isubukurwa ry'ibiganiro bya Doha ritanga icyizere gishya, inzira igana ku mahoro iracyari ndende kandi yuzuyemo imbogamizi. Hari impungenge zijyanye n'uko impande zombi zizashyira mu bikorwa ibyo zizemeranya, cyane cyane mu gihe umutekano wo ku butaka ugikomeje guhungabana ku baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro bifatwa nk'icyizere gishya cyo kubona amahoro n'umutekano birambye, ariko benshi bagaragaza ko bamaze igihe kinini bumva amasezerano n'ibiganiro, nyamara bagakomeza kubaho mu bwoba bw'intambara, ubuhunzi n'ubukene. Mu gihe amaso yose ahanzwe Doha, haribazwa niba koko iki cyiciro gishya kizashobora gutandukana n'ibyabanje, kigatanga umusaruro ugaragara ku buzima bw'abaturage no ku mutekano w'igihugu muri rusange. Iminsi iri imbere niyo izasubiza iki kibazo. Ngira ngo rero murabyumvira neza uko ibintu byifashe magingaya, uko gahunda zihagaze, uko ibintu byose byateguwe. Qatar yabaye umuhuza nyuma yaho ibonye ko M23 ikimara gufata umujyi wa Uvira, Kongo yikuye mu biganiro. Ibintu birakomera cyane, ariko Qatar iravuga iti tugomba kongera guplayinga role, gukina uruhare rwacu mu bijyanye n'ubu buhuza. Bategura ibintu byose babishyira ku murongo, batumira impande zose, batumira uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uruhande rwa AFC M23, ndetse na AFC M23 ikora intambwe ikomeye cyane yo gukura abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira. Ibi byatumye rero hategurwa inama ikomeye cyane yo gusubukura ibiganiro yabaye kwa 27 Mutarama 2026. Iyo nama nyuma yo kuba rero ikaba yaratumiye impande zombi, no kuvuga uruhande rwa leta n'urwa M23, byose byemera kwitabira. Ni ukuvuga ngo uruhande rwa M23 rwemeye kwitabira ibiganiro, ndetse n'uruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwemera kwitabira ibiganiro bizaba tariki 31 Mutarama ya mbere Gashyantare 2026 i Doha. Ngira ngo rero nk'uko mubyumvira, twagarutse ku bizibandwaho ndetse n'icyizere gihari n'imbogamizi zigihari, byose bikaba ari ibintu byateguwe neza ku buryo Qatar yiteguye ko ishobora gufasha mu kugarura amahoro mu buryo bw'ibiganiro, apana uburyo bw'intambara nk'uko Tshisekedi yari amaze iminsi ari kubitegura. Nubwo hari amakuru nge nari maze iminsi numva ko Tshisekedi ari kwitegura gusubira i Rwanda muri Angola. Ibyo byose, ayo makuru yose ndakomeza kugenda nyabakurikiranira. Mukomeze imana natwe. Ni Pilot News TV, ndabakunda cyane muri abagaciro.